بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Si ko itu sunuatan dari Islam ini surah bakas katagnaan mo itibi sisi mana miyaan suratul Masad. O si ko itu sunuatan dari Islam bagi sinunsang mo itibi pa inte ini Quran yang mengkepandakan ini surat Quraisy. Surah Quraisy. Inalenan surah ini nen kuana pentas di mushaf surah Quraisy. Dukniya isa makalan wisat na surah Al-Ilaf. Makajari inalenan surah Al-Ilaf sa mashhurin binatagpente si Quran lo ini Quraisy. Ubusin surah ini nen sisiyem jumhur al-ulama painde paturun yene surah ini nen si Makkah atau Makkiyah nalila noy. Niya sa pagpayaman kasinduhan ulama madaniyah. Sa jumhurin ko napinain ko sini ilay Makkiyah iye. Si surah ini parasupatan nen duk surah ini dahilulay. Gati pintabot ka sa niya mas parasupatan nen. Gaya kipain Allah Ta'ala si suratul Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Faj'alahum ka'asfin ma'kul li'ilaf Quraisy. Sekaula-ula bermakna itu faj'alahum hininang wa Allah Ta'ala yang ma'sir. Sinayan Abraha kasawaannya sundalunin ka'asfin ma'kul ko sekaula-ula ka internet dawan kayu desu maka apa alhasil mula sih li'ilaf Quraisy malingkan ng isab iya matalabbihin ini bangsa Quraisy yani si Makkah sidahulu aman paasek tepan si makna yani surah ini li'ilaf Quraisy inurungan wa Allah subhanahu wa ta'ala in bangsa Quraisyin balapitu kemuliaan. Sabut usabsi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabut ko teman-teman tadi esten sekaisanen yene nabihin amban bangsa Quraisy. Bagaimana menamal bangsa Arabin awusnya bangsa Quraisy. Naus nabihin bangsa Quraisy. Iyan sekaisa sekaduenen khulafa al-arba'ah amban bangsa Quraisy. Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali. Minulia disab yana bangsa Quraisyin yana al-hijaba. Ina mag-aantan sin kunsi sin Ka'bamian. Si bangsa Quraisy disab. Demikian nen katalumian si keempat yana as-siqaya, magpainom. La si Baitullah al-Haram, demikianan iya isam. Ini bangsa Quraisy. Si kalimanan ini tinabangan mo Allah subhanahu wa ta'ala ini bangsa Quraisyin si waktu ilunggu we ini samian Abraha sundalune. Kalimanya si keenem ini tinartantu Allah subhanahu wa ta'ala niya numba amban siya dalam 7 tahun niya sedang buat riwayat 10 tahun. Ia nampak si Baitullah al-Haram samian tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dan sikap itu tasabut ia dalam Quranul Karim asal dan buat surah. Naku ini pa ini suratu Quraisy. Ilian minulia Allah ta'ala si atas 7 miaan in bangsa Quraisy ini. Apa itu kita si Waalaikumsalam. Si makna li'ilafi Quraisy. Magmakna to situ sin ilaf. Ilaf ini nen. Aku situ nen.
Magmana ini sin ilaf. Magmana tu situ sin ilaf. Ini i'tiyad, kababiyaksahan, kamahumuhan. Magmana bisa ilaf pintu situ al-ijtima', ini pagpun-pun. Alhasil kababiyaksahan ini may bangsa Quraisyin magtulak-tulak si waktu haggot du panas. Iyan ba hindi? Maananin duwe ini. Saan makajari no pag maana ka duwe? Makajari ba hindi al-ijtima' ini magpunpun? Tawanin, ini ko nabuhayin? Kabiyaksa. Kabiyaksa. Ini kababiyaksa mo ini. Hinang sa iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Sinihalo ba ili? Lam ini na ini. Pagi ilaf, li-ilaf. Magmaana pa inte ininin lamul amar. Iyan bisara si kaisa. Pagi magmaana si ilaf to li-ilaf Quraish. Mampainte binanahan. Pagi lamul amar. Asalan falta'bud Quraishun. فلتعبد قريش رب هذا البيت لأن الله آلفهم رحلة الشتاء والصيف. Subay yani numbah yani bangsa Quraisyin tuju Allah Ta'ala yani dapu makkamiaan pegge kamahumuhan duk kababiyaksahan yani sakmiaan bangsa Quraisyin magtulak-tulak siya si waktu haggot duk panasin. Pagka si zaman matulay, gaitan ko rin may bangsa Arabin, uuswan magbono pagkasire, magbono isang pagkasire na bangsa siya. Naga niya kahinakan de. Sa bangsa Quraisyin, niya kahinakan de. Makapagtulak-tulak siya si waktu sita, da niya musa siya, si Makkah, demikian dan la si patujuhan nilai gak usah niya usah siya duk ia dapat inang badan dan may ahli pamilyaran gak usah niya usah siya. Alhasil وبقى توشي كمان وآمنهم من جوع وآمنهم فأنت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بقى كتب أنت في توشي توان. إيان بالسارة الإسرائيل سبينهم بقى يعني بامسا قريسين سبب نعمة pamulong Allah Subhanahu wa Ta'ala yani kahinikan si siya amban pa inta hinek si barande mismo yan amban kautu duk amban hinek si luwas de yan pa inte katalew si kuntara yan si antara bayna al-qabail al-arab le samian si kadua magma'na yan lam at-ta'ajjub yan pinena wa mufassir jarir tabari wa alaikum assalam wa rahmatullah. الطبري شيء بنتقن إعجابه لإلاف قريش إنو كأم يعني سمع بانسا قريش إنو كأم معنى يعني إلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني كباب يكسعن لن مكتلق سوقت حقود دك panas دك إنو كأم لتركهم عبادتي لله سبحانه وتعالى لترك عبادة رب هذا البيت duk inu isap kaam yan si pangambande yan sa amyaan gak penumbade Allah subhanahu wa ta'ala yan dapo lumakmyaan yan pa ito Baitullah al-Haram magmaana to si ito al-bayt gay kayo magpainta Rabbul Bayt bang pinamuda in bayt ininen pa mudapan alin Allah Ta'ala si ina na si pinapanjari dalil nin mulia yun. Wala pa ito naqatullah, wala pa ito si suratul Syams, gaya si suratul Syams, naqatullahi alhasil niya tunatan ko Allah Ta'ala la in naqaunta Allah Ta'ala usang mulia yun. Demikian nin Baitullah, gaya ba Baitullah al-Haram, demikian nin mulia rin sabihin yun pa ito patuhan sa ayat ini. Syekatan mo maana sin li'ilaf Quraish mi'an magma'na iya gay kaya Allah Ta'ala si surah dahil faja'alahum ka'asfin ma'kul li'ilaf Quraish pagka kasinduyan ang may mufassir atau may ulama sampai ini yang pa ito panihan Ibn Kathirin mi'an
Faja'alahum ka'asfin ma'kul li'ilafi Quraisy. Hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala yana me'si song mangalunggu mangalarak in ka'bahin. Kue saka ula-ula dengan kayu lesu-lesu ga niya guna-gunane lasil mula na siya li'ilafi Quraisy minulliya ini bangsa Quraisyin si yana paente kamahumuhan hinina mo ede duk kababiaksahan ini magtulak-tulak si waktu hagbut duk panas. Wa inangkan sa ini yan pagkapainde suratul Fil duk surah ini ne dambua adu. Si dambua mushaf ina mushaf Ubay bin Ka'ab dambua adu. Dambua suratul Fil duk surah yana painde suratul Quraisy. Natahati ne ate ma'nanin ini painte ilaftu al-i'tiyad demikian al-ijtima' ini magpun-pun do kababiaksahan ini bangsa Quraisyin tu sudah pinabalik inin niya apain tauhid si mian kalimat takna inin niya apain badal sama kisah ibn badal ini ganti rihlat asyita'i was-sayf ini magtulak-tulak insiyan si waktu hagbut tu panas ini ni'mat pengurung Allah subhanahu wa ta'ala si bangsa Quraisy maka pagtulak-tulak siya sababan makaeddo yan sa amyaan yan riziki amban lahat yaman amban lahat yaman pa ito sa amyaan pagibang waktu panas waktu kenil hatos sarang pa ito si yamanin nalai siya naus ngeddo siya dagangan mo siya dagangan pilit dagangan lain pag mulit ni siya pabalik makabaw ni siya pa ito mian dagangan de para si Makkah duk pamaketo de itu anak andarin. Pag si waktu saib ina panas manamal tuo na ini pagtulak-tulakan din Habsyam na waktu isab ken nilay. Na hasan ni'mat pangulong Allah subhanahu wa ta'ala ina sa amin si bangsa Quraisy. Ubus ina pa Allah subhanahu wa ta'ala ang sisiin. Gado sa pinakon bae. Ina pakusan palyabudu rabb hadzal bait subay hajjasin numba iya si dapo mian lumairian ina pa ente baitullahil haram ina tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay makajari numba sa dili amban ina Allah subhanahu wa ta'ala alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf demikian men ina Allah ta'ala mapakan sisiyan amban bangsa kinauto wa amanahum duk mahinaksi amban ina katalay. Gak sa tinalaw pa ito, sababan makapaglaynan siya, pipito, si waktu sita, Yaman, gak harus siya tinalaw si Yaman sa amin, niya musa siya, demikian din inambanan din ahli pamilyaran, gak harus sa niya, miyan musa siya, demikian din Isam, uyan to Isam, inhinang din, iyan ang ni'mat pangurong Allah subhanahu wa ta'ala, us ina yung panako Allah ta'ala, yung paliya'budu rabba hadal bait, subay siya, inanumba, yan si Allah subhanahu wa ta'ala, terus itu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ta'ala mapakan sisiya magkauto wa pinadahelo yan kauto inang batin kahinakan tidak pinadahelo ininen pagge ininen magtuy talessa wa manusyain iyan pa ente amban al-aman kahinakan sibaran mismo pagge bangkeo kinauto gay keo hinek duk ininen tagkatag na akuntaran sampai kayo mian intang ne dan kahaparasahan pag kaugto asa masih kota kasuawa ini masih kota kasuawa kaugto hanggang pinahilo pa ini nem pag gay kayo teggel sama nang diyan apa tanda si mano ang gay mangan kadali ka bisan ne matay na pag al-khawf ini nem yan amur khariji luas pa inte amban yan pa inte men baranno na makadali ka bisan men paelik-elik do gero ko pagwa mo ni katalawan si buwa pa inte samian bulanan. Nalhasil hanggang dahil lupa ito ininin, pagkabisan ko dilam tapukan, dilam lingap, masih ko takasuawa ito. Alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Terus itu in ayat ini dan pia ini. Ayat surah ini. 4. Ita surat tu si mushaf pa inte. Ini 4 ayat. Niya magpain 5 ayat. Damu ayat alladhi at'amahum min ju'in. Kamanaan sininin uwas damu ayat ni sabu amanahum min khawf. Sa pag ini makasulat pa ito si mushaf ten na ini pati timot ten ini 4 ayat
ili'et amban yana ma'na sin yana li'ilafi Quraisy min surat li'ilaf tawanin surah ente mian Quraisy urus ina terus itu mian maksudin do poin hajjahin yana al-ibadatu lillahi wahda yana surah jannum bantuju Allah subhanahu wa ta'ala dan buah-buah aman sayyidina rahu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.